niko nguga delocalization taruto kirutiro mwalimu wetu abanyaga uri uratwarithitie cia Kagombo Izwaro tukirutirwa Mrs Dr Kariuki akithi kuri atwarwa aria engi nao maguka guku nao ni mathomithie uri arimu acio marekaga atia na nyamu egwitwa delocalization nao ni kwena kindu gigitwa the face, human face. Ti ate muthuri akirutwo gwa gitwaro Miru nake mugagitwaro Gituri. Uguo niguo twathondeka family cietu. The code of conduct of civil servants. Riu ne vongu mwiraga ningoria kithungu mutigeci ni kore ngunda mwere. The code of service of teachers of civil servants. Yugaga mucie nio the basic unit of a family. Nandu muongia na muthuri mekare vamwe. Ti ati umwe agitwaro Miru ingi agitwaro ndui Gituri. Ni vinya muno andu kumenya arimu makwoyo megana atia. Tondu wa arimu ni part imwe ya employment kana job opportunities ira thirikari rava a community. Koguo andu mangitara arimu moyo magirwo ni kumenya arimu maria menamo ni makoveti cukuru cio na matwara cukuru cia cingi ni mukanda ku matrace muketheria cukuru ino ina arimu mandu acio maranengerwa mushara ni thirikari makiumaga thiini wa that community. Tondu mushara ni yo national cake ira thirikari ngikanda ku develop kundu even ri naguo. Icio neno ya kuruta arimu kwoyo yagirwo ni kuthondekwa ikiroragia macirai ma muthuri na mutumia na family. Tondu yo mangirekererio uguo ukithira mwarimu tugutirwe na kuria Miru cio ingi avirwa Kitui ciana nicio ikonyamara.